Idodeka tindzaba sahlupheka. Siyabonga etishumayeleni tesintu nalamuhla ngwane kuthola lithuba lekuba nawe. Ulethu Musa Mukelwe Simelane. Nginaye umtukulu wamkhumbi Ncamphalala Mhlakani wakanzimanzi. Sicela kubonga ngwane. Lokuthi nje sive seMaswati sinako lokusilalela. Asicondzise ke ngwane njengoba sihlala sicondzisa nje. Akekho lesingathi uyadi. Nathi asadi. Labe bayadi lento sebembethe matshe. Siqoleleni ke sive senkosi nangabe mhlambe kukhuluma kwethu ndahleni kuva ngathi nawuwedwana kuyanhlanhlatheka. Yathi lenye inkosi labeyibusa livele eMaswati kulabo lababusiseka labakhona kuphila kulenye baphila nakulenye yathi nasesilimeni uyalalela ngoba ngwenteka kube khona lokufunza. Sithi lima ke thina. Asadi kepha kwakhona la ebulimeni bethu kukhona longakufunza. Awusakhuluma lesilima. Lwakhuluma loluphuya. Sakhuluma lesihlupheki ngaze ngakufunza lokhu nalokhu maye kungikho ngiloko asikakhathateli ke ngwane sayongena etincingweni ngoba mhlawumbe kunemali noma kunani bayithola imali labangale kwelithaka uhulumende wabo wabalungisela sine lo wethu sahleti phasi usaqabanga vele ke bathi Africa 100 years behind in terms of technology lokunye lokwenta lokho ukuthi letinto letimcoka letingaguqula lempilo asitinaki kuze kushone ilanga ungikhathi sisukuma nakhona sisukume bese siyakhuta ukuthi kube nisheshe nasho ngasikhashana kanti kathe liphuma ilanga laphuma wonke umuntu bekabona kude nje longaboni ukuthi lizinga lekungasebenzi lisetulu kude kepha longaboni ukuthi lenye indlela yekwenta lelizinga linciphe nathi into nathi lesikhona ngoba mathalenta amaningi lengaphandle bengikhuta nangihlakanipho nje nanyalo ngisame ekhuta ngicela ukuthi ningekhudise yena uthi nakafike endlini nakangilandzile abonela ugitari soyalofuna bona isaxophone soyayifuna clarinet tin whistle harmonica konke lokho ama instrument le marimba soyakufuna yena asambe mnguna sithathe na usambe siyodlala bamba phansi ungahatsateli udlalela abani uyakudlala ke lokhu lana uthatha ligitari nje ubuyisa la uyalinqinta emva kwaloko kuyahamba kuthola imali la isikuthola then what impendule phela sengikubuthi embiko wesive nyalo then what asedlulise uyaphapha nje inkinga yakho nanhlakanipho ukuthi awufuni ukubona into ihledi lokuthi ubonela igitari ngalenye la ngathi wangikhanza ngiluphethe ngiludlala so ufuna sitolidlala la ungikhanza nini ngidlalela naye instrument yemlomo naye so ufuna ukuthi side nayo la awanti kusinyalo sovula lolunye luhlangothi lo taphinzela ukubangela inkinga sithini sithi Shumayelo tesintu siyabonga sive senkosi ukuthi nikhona ninathi sine lesimcoka ngako ukhamalwati lekungasho ukuthi thine sesiyadi lokwendlulele ngiko siyakumema nawe nang nje inhlakanipho ngingambhalela ngoba yena uyathanda lokungena nathi incingweni namuhla ngithumelela lokunye ngivese kangitshela ukuthi kwa TikTok lo mtshela angikhomne ka TikTok kunawe angitshela naba ke baka TikTok ke naba baka Facebook nhle ngena ke ka Facebook kancane bize ngiphume naku ke nakukhona lobona ukuthi la itishumayeleni tesintu singakhona kukwendlulisela esiveni kwakhe vela siko into yemuntu le
Siyabonga nje kubaka Genesis Media. Siyabonga futhi nekubaka Notha. Funula unothe. Labathi nababuka lentshumayelo desintu bangabinzi. Bathi siyacela ukuthi manje sijike nathi manje niqhubeke nisebenze. Sinana amakhamera nje lisiwasebenzisa. Lawe kudula lokwakangci. Ayikho ledule nje kana lesisebenzisa kuthini. Seningamane nitigcaji nje nelabanye. Thina sinekhamera lengci. Basinika sebentani. Bafika bakaNotha bathi nathi siyahluma kepha ke ngalemvunulo lesinibona solo nivela ngayo. Sicela nathi ukuthi sinivunulise nihlale njalo nibonakala nangu nje nemihilwane lona nje wethi kwakathi nishumayelo desindi wakhiwa le kaNotha washa nwe uyawasha nje emva kokuthi vitsi kanye vitsi kwesibili ugalele uyawuthi na uphuma egedeni sowomile womela lamtimbeni akekho lona leyo material leyo lona lokho kwakha leyo mihilwane lo kude kuleka Notha bakhonile bona ukuthi bathi ngeke size sibe siyabinza nje sithi nesigadzethe inkaphane sigadze bathi kwaHulumende sinake wona kuphela bayabuka ukuthi ngibani lomunye lesingamkhasa ngemphandle noma lesingamsita lesimbona ukuthi maye lento yakhe yinhle itshengisa ukuthi live alibumbane libe linye basikhetha ke nathi hayi ngoba singcono bakhona nalabanye nabo siyabacelela ukuthi akungagcini ngathi akwanze futhi lapho bathethe khona baqhubeke bahlanyelele nalabanye kuhle lokho bekungiloko nje sifisa kubonga sifisa kudumisa nekubonga ngwane la ukhona ngokuthi unemadatha akho netincingo ngenhlakanipho nencawathi ucingo nje cingo stress lesa kukhona nyalo ukuthi ngalenyila ukuthi uyaphuma endlini la uyaphuma lapha ngasemnyango luwe phasi vithilile ushaye lapha estebhisini lindiya lapho selivele liphahlile lona le ngoba bona baphahla every day onke malanga bona basuke baphahlela ini le mali yethu ukuthi ayihlala ingena le kubo seluwile ashaya ama cracks la ngaphela emva kwaloko seliqithekene ink sekufuna ke ukuthi uyolungisa la umntwana ebani sewolungisa liqinge ukuthi ujakele ini Nkosi yami angingashiyeki angimane ngilulungisa lo munye lukhona lungile lu right manje inkinga ngamadatha bamphe Nkosi yami loyo 50 rand abese soba nokuthi Nkosi yami angimane nje ngifake amadatha noma sewa 10 rand nginomane ngilandzele kukhulu lokho asingakwendi ngazuthi wonke umuntu lokhola losibukela ukuthi nosilandzelako usuke vele isimo simvuma bakhona labanye labasilandzelako lekathi seqa icala indzaba ngqam sekaphelile amadatha afise kuqela ukuthi Nkosi yami ngicela manje ningivumele ngibukele ngicethe manje ke ngalokho sinathi lamadatha akusithi lele siwaphakelako phakela belungu bale nabo lengisafisa ke ngibabuthe bedela stoba yala ngoba ufaka ivideo tsite sebayikhokhile bona emva kwaloko bakuthumelela imessage bathi insensitive kuphi ngoba bengikhuluma ngembali nemabele bengikhuluma nganaye indzaba naye lapha etulu ngesheya kwemdzimba ngichaza yona ukuthi imise kwamabele entombi bona beva nje igama lelibele bakhanza sobhale ngesilumbu lapha ukuthi breast sebakhokhile so yabona ke ukuthi nyalo sesitawufaka kuleli siko laseShayina sifaka kuleli siko laseMelika ngengani leni ngoba ngibo phela laba rana TikTok ngibo laba rana Facebook nasingakakhoni kulalela leli siko labo bona nabevangaza ukuthi ku sensitive ukukhuluma igama lithi breast bayakhatha kuthi bemalalele ukuthi thina nasithi breast sithi libele sikhuluma ngani ngeSiswati abakulandzeli lokho ababuye ke la sitobafundisa hey adiyekela ngicingo singathengi thina sibiyele kubo bhompompo nabo futhi nawe bayasihlupa sibayekele thina sasikhona kuphila kungekho lento le impilo futhi yayimnanzi nanyana ngasuswa konke nje kuthiwe wonke umlwane licingo alusuke singabuyela thina sibe ngelamaswati lathi emakhaya siye siyobavakashela nakuphela inyanga nyala sibavaka labanye sekuphela 2 years akade ekhaya kuba kazange kwalibeka labanye bacabana bethukana khona la licingweni bebelingekho lelicingo betawuthukana ku
labanye balene labanye ama divorce abanga kunalicingo ukhala licingo kudliwa lunch kungumgcibelo kwashaya singane lebe singathi kungasathi ukuthi asatime ngani ukuthi phela akafanele sashaya behlukana abantu kube bekungekho lento lengaba bakehlukana beyimnanzi lempilo le isengaqhubeka futhi noma bangakuthatha lokho futhi singabiyela mbamba ke singene kuko kufuna ke sibabite sitobatshela ukuthi layelani akusithi lesi benefita ngini siphatheni kahle live leli nakani isiko lelive nilandzele bese sibe abadonsa bede nalo AI wabo la atofunza ukuthi asekayekela umkhubo ukuthi nasikhuluma into bese yena ngale so yathi guqula so ufuna ukukhuluma siZulu yena ukhuluma siZulu AI ufundiswe ngibani ubuthatha into tesiswati yosifaka ezulwini uyasonela into leti ngoba ngale zwi nasentifake khona senithi archivile ntilondolo leti tula leti dako sebata umangala abantu ukuthi iseyini lento lekhulunywa kole ngoba isizo siswati ayisizo nesizulu yekela AI unhlanhlatheka funza buya kithi sikufundzise wena lo ngale ngemva lophethele button la AI buya la sikufundzise ungaqathanisi isiswati nesizulu ngoba dilwimi letimbili letehlukene leti ungendi ngathi ulwimi luni funzani AI yabo